yo botol amos diri pun nak teraju bo na yo poteh dulu putih dua tapi ning na yo uang mayo na yo uang boleh putih tiga ho asa ada dah dua tamu tua so jadi putih tiga. Assalamualaikum adik kakak kita semua. Kita ni nayuk wang mayo nak turun jadi nayuk botol. Nayuk orang dulu tu putih dua tapi kita boleh putih tiga. Demo tanya Reno nayuk boleh putih tiga. Oh muka putih asa ada dah dua pas tamu tu makso jadi putih tiga. Jangan lupa nayuk wang putih tiga. Kalau kita jadi nayuk botol krom kaca ore buje nak cara ore buje bui pakak belaki belako ore buje nak wi belaki belako kaca taruh lama takut piuh bocor. Pas nayuk bayar nayuk wang mayo ni pelak ngoti jamin tak ada orang buat lagi. Orang buje nayuk nak pakak belaki. Orang buje tak ada anak pun kena belaki. Orang buje anak ramai pun kena belaki. Siapa orang buje tua tak ada gigi duk sayang celok hati pun nayuk nak cari laki bui. Kacek duk sore pun rugi baik belaki tuk tak ada arah boleh buat apa pun. Gigi pelong boleh gile basuh gi mari. Sedap kali ni. Nak wi bining banyak orang kure-kure bining dua tekok mari boleh tok lagi nyanyo kodok menengung supaya beruk tua kalau bining ramah gile sama tara. Ning bau jadi nayuk bang nayuk wang manyo oh jatuh kita pakak bining dua belaka. Hak tua mari boleh kita gile gi hak muda. Hak muda mari boleh kita gile gi hak tua tak kena menengung dalam kita. Jamin nayuk bang wang manyo sute tampung hak orang jatuh pakak pecah pala laka. Sabik kata tak nyanyo ni mau pilih nayuk wang manyo sute tampung kita pakak gila belaka. Nayuk gila rakyat gila. Ha ha ha.